Njyewe Etienne Mugisha mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzakubaha, nzagukundira umuryango, mu bibi no mu byiza nzakuba hafi, nzakurinda, nshimangira ko ari we Imana itangaje, Imana yampaye. Dukoma amashyi menshi. Asante sana, asante. Ubuhamya bwiza dushoboye kumva uyu munsi. Kwa ushuhuda mzuri tumesikiza. Reka twumve Divine nawe ikiri ku mutima. Acha pia Divine bibi harusi na yeye aweze kumvalisha pete. Jewe Ndutira Divine imbere y'Imana n'imbere y'abantu nkambika impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzagukunda, nzakubaha, nzakubahira umuryango, nzakubera umugore wifuza, Imana izabifasha. Waza gusubira muri aya magambo nimba wemezanya nanje. Utakuja kurudi kwa maneno haya kama unakubaliana na mimi. Utemezanya nanje uze kuyahakana. Na kama hukubaliani na mimi utakuja kusema la. Njewe Divine Ndutira. Jewe Divine Ndutira. Nemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Nemereye imbere y'Imana n'imbere y'iterero. Ko Etienne Mugisha uzambera umutware w'ubuzima bwanje bwose. Ko Etienne Mugisha kuzambera umutware w'ubuzima bwose. Mu bihe byiza tuombe mpita hapa mbele. Mwahagarara imbere sinzi wenda muhagaze yari kwa wari akarusho. Mkisimama hapa mbele ni sawa. Amen. Amen. Umwanya twawugabanye turi babiri ariko turaza kukoresha neza. Tutatumia muda wetu vizuri hata kama tuko watu wawili. Reka dusabe n'umugeni nabo bagendanye nabo batambuke. Acha tuombe bibi harusi na yeye aweze kusimama na wapita hapa. Reka muze muhagarare hano imbere. Na wao wakuje wapige hatua wakuja hapa mbele. Reka nsabe abafiye d'honneur n'abagarso d'honneur baramukanye ne bamara basubire mu ntebe zabo. Bride maid and the groomsmen to musalamiane, greet each other, then you go back to your seat. Barakoze cyane mureke tubakomera amashi hanyuma bike yasimani baba umugisha. Round applause as they are going back. Nanone ndaza gusaba abagendanye n'umukwe n'umugeni nabo. Acha tuwaombe ambao wametembea na bibi harusi nabo baramukanye nibamara bigire inyuma intambwe zitatu cyangwa zine. Wazazi wasalamiane ni posa warudi nyuma kidogo, hatua kidogo. Murakoze cyane. Asante. Reka nsabe mu mpande zibiri. Acha tuombe kwa pande zote mbili z'ababyeyi, pande zote mbili za wazazi. Turifuza ko batubwira, tungetamani watueleze, watuambie, cyangwa baduhamiriza ko bakiranutse, waweze kushuhudia ya kwamba wameweza kutatuka kwa mambo yote kugira ngo tubone gukomeza n'umuhango wo gusengera iyi ndoa yacu. Waturuhusu tuendelee kuunganisha ndoa zetu. Duhagaze hano imbere yanyu duhamya yuko twakiranutse n'umuryango wo kwa Gasinzira. Rero twazanye uyu mwana wacu kugira ngo mubashe kubahesha umugisha. Imana ibamugisha. Ngira ngo ivyo nari kuvuga wacu niwe wari rurira yabirangije. Twarakiranutse kandi twabyumvikanyemo neza. Manishe cyatuzanye rero no guhesha abantu umugisha. Murakoze cyane, reka dukoma amashi dushima Imana kubw'intambwe. Tunasema ni asante kwa hatua hiyo. Ushobora kwicara, murakoze. Munaweza kuketi, asante. Bintu by'itorero tuba twifuza ko biba bifite umuco uhagije. Ni vyema mambo ya kanisa yawe katika hadharani. Hari abatigeze baba mu mihango ya kare, niyo mpamvu. Kuna wengine hatujahudhuria kwa ceremony ya mahari. Reka nsabe Etienne na Divine barebane. Acha tuombe bwana harusi na bibi harusi. Muhagarare musa naberekeranye, muzaba mukoze. Waweze kugeuka, mmoja muangalie mwingine.
ndasaba ko mumufasha ururabo muweze kumsaidia kushika maua. hanyuma nagira ngo Etienne kugira ngo dukomeze akonfaminge Acha Etienne aweze atubwire kudhibitisha ko mu by'ukuri uyariwe mugeni yashakaga iyi minsi yose, ndiposa tuweze kuona kama ni yeye kabisa. bitwereke You can remove the veil hanyuma tumenye ko ari we kubera ko watwikiriye, na tujue ya kwamba ni yeye ambaye bado amefunikwa. kugira ngo tubone gukomeza. Murakoze. Ya uri mana isohoza masezerano, iyo uvuze birasohora kuko utabesha. Nizere ko kuba muhobeye asanze ari we. naamini ya kwamba ni yeye kwa sababu amemkumbatia. Hanyuma rero ndaza kubabaza mwembi, Nitakuja kuwauliza nyote wawili. kontra ni ikintu musinyana iminsi mike, amezi 2 cyangwa imyaka 5, Contract mnaweza kuisign muishi naye kwa miaka 5 ama miezi kidogo, mukaba murekeye ko mwasanze hari bitagenda, na ndiposa mnaweza kuachana mkipata kwamba kuna mambo ya kufanya mwenye kuishi pamoja. Lakini agano ni igihango kidakuka. Agano ni jambo mnaelewana ambalo ni la milele. Kwemeza imbere y'Imana, mnataka kuconfirm mbele ya Mungu ya kwamba imbere y'ubwoko bwera na mbele ya taifa takatifu ibizoba bivuzwa ari ukuri, ya kwamba mambo ambayo mmezungumza ni ukweli. hari bizo twaganiriye murabinemerera, kuna mambo ambayo tumezungumza na nyinyi mkakubali, ariko ntitwari kumwe n'aba bantu bose, lakini hatukuwa na watu hawa. nimumbere Etienne mikro. Acha Etienne apewe kipaza sauti. Ndamubaza ibibazo nkabine gusa. Ese Etienne mu by'ukuri Diane Ndutira niwe watekereje, niwe wahisemo kuza kubera umugore wawe w'ubuzima bwawe bwose? Uratubwira ngo yego cyangwa oya? Yego. Muraza kuzamura ijwi kubera ko narabumvise, turifuza ko bari kurari bo. Tunataka kuja kupaza sauti ili watu wasikize. Cyangwa umusobanuzi aje kudufasha gusobanura? Hapana, atasema yeye mwenyewe. Sawa sandi. Ese Etienne uzakomeza kumukunda ibihe byawe byose kuko ijambo ry'Imana ribigusaba? Utaendelea kumpenda siku zako zote kulingana na maagizo la neno la Mungu? Yego. Umesema yes. Arakoze cyane. Asante. Ikindi nanone, ese waba uteganya kubana nawe igihe kigufi cyangwa igihe kirekire, cyangwa uteganya kuzabana nawe ibihe byanyu byose byo nita karamata? Unapanga kuishi naye kwa siku chache ama mpango wako ni kuishi naye milele? Ibihe byose. Imana ibahe umugisha. Ndaje ku kibazo cya nyuma. Swali la mwisho. Ese uzakomeza kumukunda unamwubahishe mu bihe bibi ndetse n'ibyiza, niko ubitekereza, cyangwa n'ubundi utekereza ko hari impamvu kubera ko isi igenda ihinduka, hari bizahinduka mu gatanga? Je, utaendelea kumpenda ama labda kuna nyakati ambazo zitakuja ukose kuendelea kumpenda? Nta kizahinduka. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Murashumvise, reka tuvugane na Divine. Hata pia zungumuze na Divine. Divine, muraho? Muraho. Twagira ngo tukubaze, ese Etienne by'ukuri niwe wahisemo nk'umugabo w'isezerano ryawe muzabana ibihe byose? Yego. Arakoze. Imana imumugisha, yavuze ngo yego. Amesema yes. Ese uzakomeza kumukunda mu bihe byose, ibihe bibi ndetse n'ibyiza, cyangwa hari icyo utekereza gishobora guhinduka? Mu bihe byose. Imana ishimwe. Ese Divi, utekereza ko cyangwa uteganya ko kuzahora wubaha cyangwa ugadukira Etienne iminsi yawe yose y'ubuzima kuko ijambo ry'Imana ribidusaba? Yego. Arakoze cyane. Asante. Mureke dukoma amashyi menshi ku bwabo. Tuwashangilie kwa makofi. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Nubundi turasubira tuvugane nabo muri aya magambo, barasubira mu magambo tuvugana. Watarudi kwa maneno ambayo tutaweza kuongea na wao. Ndabikora uko itorero ryacu ribigenza. Nitafanya kulingana taratibu ya kanisa letu. Ariko nubundi nshingiye ku ijambo ry'Imana. Lakini tukiweka misingi kwa neno la Mungu. Uraza gusubira muri aya magambo nimba wemezanya nanje. Utakuja kurudi kwa maneno haya kama unakubaliana na mimi. Utemezanya nanje uze kuyahakana. Na kama hukubaliani na mimi utakuja kusema la. Hello.
Hello. Ese Etienne, vuga ngo njyewe Etienne, amazina yawe yose. Njyewe Etienne Mugisha. Nemereye imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ringana gutya. Nemereye imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ringana gutya. Ko wewe Divine Ndutira. Ko wewe Divine Ndutira. Uzambera umufasha w'ibihe byose by'ubuzima bwanje. Umufasha w'ibihe byose. Mu bihe byiza. Mu bihe byiza. Cyangwa ibihe bibi. Sinzaguta. Sinzaguta. Iyi mikoro ariko tifite ijwi ryinshi kandi niba okay nafata ibyanjye ni ugomba kumvikana kuruta niwe ugomba kuvuga cyane kuruta uko mvuga kubera ko yes je nubwo nakongorera nta kibazo. Etienne ongee sana kwa sauti. Wumvise Etienne niwe twari tukiriho uravuga ngo nzagukunda kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nzagukunda kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nta kizantandukanya nawe keretse urupfu. Nta kizantandukanya nawe cyangwa iherezo ry'isi. Keretse urupfu cyangwa iherezo. Imana izabimfasha. Imana izabimfasha. Amen. Wow. Amen. Asante sana. Thank Amen. you. Thank you. Tugende kwikurikira. Uravuga ngo njyewe Divine Ndutira. Jewe Divine Ndutira. Nemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Nemereye imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro. Ko wewe Etienne Mugisha uzambera umutware w'ubuzima bwanje bwose. Ko Etienne Mugisha kuzambera umutware w'ubuzima bwose. Mu bihe byiza cyangwa ibihe bibi. Mu bihe byiza cyangwa ibihe bibi. Nzagukunda. Nzagukunda kuko ijambo ry'Imana ribinsaba. Kuko ijambo ry'Imana ribinsaba. Nta kizatandukanya nawe. Nta kizantandukanya nawe. Keretse urupfu. Keretse urupfu. Cyangwa iherezo ry'isi. Cyangwa iherezo ry'isi. Imana izabimfashemo. Imana izabimfasha. Asante. Thank you. Makofi mengi. Asante. Abafite impeta mwoduheza impeta. Murakoze cyane. Asante. Iyi mpeta. Hii pete tugiye kubasaba kwambara ambao tutawaomba muweze kuvaa ni ikimenyetso cy'ibyo bavuze. Ni ishara ya mambo ambayo mmesema. Ni stamp yo gukubitaho kwemeza ko mu by'ukuri byo tuvuge mu bantu. Ni muhuri ya kwamba yale ambayo tumeweza kushuhudia mbele ya watu tuzabikurikiza uko tubisabwa. Ya kwamba tutatimiza kulingana na vile ambavyo tumesema. Hanyuma rero murasubira muri aya magambo. Mtarudi kwa maneno haya. Uraza kuvuga ngo kwambitse ngo ni Etienne. Kwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Kwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. N'isezerano dukoranye uyu munsi. N'isezerano dukoranye uyu munsi. Sinzaguhemukira. Sinzaguhemukira. Ngiye kuzibaheza ndimbwira ngo nazibima. Ngawe nawe urasubira muri aya magambo. Uravuga ngo kwambitse iyi mpeta. Kwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Ikimenyetso cy'urukundo. N'isezerano dukoranye uyu munsi. N'isezerano dukoranye uyu munsi. Sinzaguhemukira. Sinzaguhemukira. Bagiye kwambika na zino mpeta bavuze. Acha waweze kuvaa pete hizi. Hanyuma baraza kwivugira andi magambo bifuza kuvuga. Baadaye wataongea na maneno ambao watakusudia kuongea. Turabona kuza gusenga. Posa tutakuja kuomba. Umugisha Etienne kuko ari wote ndambwe ya mbere atangira n'ubundi ni uza gutangira. Acha bwana harusi ndiye ataanza. Njyewe Etienne Mugisha mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzakubaha. Nzagukundira umuryango. Mu bibi no mu byiza nzakuba hafi. Nzakurinda. Shimangira ko ari Imana itangaje, Imana yampaye. Dukoma amashyi menshi. Asante sana. Asante. Uri ubuhamya bwiza dushoboye kumva uyu munsi. Kwa ushuhuda mzuri tumesikiza. Reka twumve Divine nawe ikiri ku mutima. Acha pia Divine bibi harusi na yeye aweze kumvalisha pete. Jewe Ndutira Divine imbere y'Imana n'imbere y'abantu nkambika impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzagukunda, nzakubaha,
nzakubahira umuryango, nzakubera umugore wifuza. Imana izabifasha. Wow. Asante sana. Makofi mengi. Makofi. Thank you. Mungu awabariki sana. Umugabo umwe, kuna mwanaume mmoja, umugabo umwe ngo yatutse mugenzi wiwe, akaweza kumtusi mwenzake. Yaramuhemukiye cyane, alimfanyia makosa, amakosa menshi cyane, makosa mengi sana. Hanyuma ngo umunsi umwe aza kumwaka imbabazi. Siku moja akamuomba msamaha. Mugenzi we aramubwira, mwenzake akamwambia, ushobora gufesa ingari imbere nta kibazo, mnaweza kugeuka muangalie huko, tugiye kuja gusenga, tunataka komba. Mugenzi we ngo aramubwira ngo kugira ngo amubabarire, mwenzake akamwambia ili nikusamehe, aramuweza condition, akampea masharti. Aramubwira ngo agende afate inkoko, akamwambia enda na uchukue kuku, ngo azayapfura amashara, na uendelee kutoa manyoya. Nagera aho ari azobasigaye aramubabara, manyoya ambayo yatakuwa imebaki nitakusamehe. Ngo yapfura cyane, akaweza kutoa manyoya haraka. Aza kugera kuri wa mugabo amashara yose yakora, akafika kwa ule mwanaume manyoya ya kuku imeisha. Wa mugabo aramubwira ati okay wakose. Mwanaume akasema asante, umefanya vyema. Usubireyo utora amashara yose wataye, urudi na uchukue manyoya yote, hanyuma uze ndakubabarira, urudi nitakusamehe. Ko muratekereza ko yatoye inganga mu muyaga? Mnafikiria amechukua ngapi? Naringe kubwira abo bene data mugihe bogira umutima wo gutandukana. Nilikuwa nataka kuambia ndugu wakiwa na nia ya kuachana, keretse bakabanza bagasubira bakadukoranya twese gutya, unless watukusanyishe sote watuombe. Ariko ari bya bindi gusa baradusezerana imbere. Lakini kama wameagana hivi, mwumvise ubwo buremere uko bigomba kuba bingana, umesikia uzito wa agano wameagana. Aba nubwo yo bari umugabo bingana gute cyangwa umudamu, hata kama iwe na mume na mke mkani, tambaraga yobona zo gusura kuduhuza tungana gutya, hata pata nguvu ya kutukusanyisha sote. Reka nsabe abashumba batambuke, hata niombe wachungaji wapite hapa kugira ngo dusabire bano